Asante, thank you, asante, thank you Mbiamono. Aya. Asante, thank you. Tunyamaza sasa. God is good and all the time. Mbiamono. Ntegete bitangani. Tunyamaza tafadhali. Nataka nipeane kabla sijaongea. Najua tu kutambua County Commander yuko pamoja na sisi hapa. Hawa ambao mko hapa mtatoka tafadhali. Watu wataka wanisikize. Hawa hawana shida. Kwa hivyo mtapeana nafasi. Bwana County Commander, karibu. Father, nataka nishukuru pia nipeane pole zangu kwa familia ya Mheshimiwa Sebedeo pole. Kanisa poleni, abanchari poleni. Mheshimiwa pole ambaye amelala hapa nikiwa college, wakati wengine wote mpaka mbunge wangu wa Dagoretti North ama Dagoretti hiyo, wakati wameninyima basari, yule alinipa basari ya shilingi 5,000. Huyu mzee amelala hapa. Kwa hivyo mzee wa pole, enda salama. Mbiamono vacancy. Ya mono inebe saganit. Aya whatever say bona. Oge ndogoleta ayende. Aya. Sawa. Asante, thank you. Tuendelee tafadhali. Aya. Nitakupigia simu. Kwanza nilikuwa nasema aya, sasa hiyo ni sawa. Nataka niseme kabla sijaanza Father, tulikuwa katika mchango wa Mheshimiwa Wapole kule Nairobi, nilipeana shilingi 200,000 na leo nitaongeza shilingi 10,000 kwa familia. Kwa hivyo hizo ni shilingi 250. Nataka niseme hivi. Abasacha mbalema korulero abangina na omule entegetemba boli umusacha ne ensengima ekero kwanyolere muntu onde iskali, make sure whatever family bamanyire weta bangina ngakiba kwirire abangina nae onye kwayiru isikalia soka na ene kanisa ende no musacho yaralia kanisa. Mheshimiwa Cliff Ombeta Mbiamono mwakolete gasengia muka make sure nga lero twa nkonyara tole kumugacha omugaka umheshimiwa Opole. Thank you. Mheshimiwa we constituency here ngwa coordinate bya sana chibesa kuwa sangirili Nairobi. That was very good. That nkorogeti oburai ntete ngake Mbiamono abantu aminto nkuwa nebinto ibere nande nataka bali bakwana umato gukwana wacharuka gaiga watama mwaratiga mwategerera Father jinga kichinde ka etocha wanza kurugurega abana yakwana abantu abandi bakoraki batigara twama yakoba chibu ntegetemba sabe aigariana ntaito ukwana manya ukwana siasa nsinini enyagitali yaito igaiga nyegoire estimate tegatigati nabulete abantu muntu korukuneto oyo KPLC baru estimelia torole enyagitali irigoru ekolegas egendo gya kabere epare eli mwabolia ngokwana to nabanda abakera Opole mwenjo kanane bonchali bali mwacha kuruhisika na mokumanga bonchali nemesete
Yani kurue kone erami, kurue kone erami, kurue kona gete erami. Tiganya aliende family yae. We will make sure a pare yamo ya very named after him. Nalitamu ebe. Amangana yegeti. Kiendege. Madras matote vaneke maine. Tinta getingi chega igatwa kiruchi nkobi. Esenge njonga na kwanregeti. Omonto kwanrego yegeti gya sonekaninka. Bali muisa ranstega ali minsali. Ali ninka. Ente getente biga. Aba jumbe baminto. It's only National Assembly and national government which can give us an airport. The county cannot take Kuru Airport. Egeti kelia yeito etuate beteiga irani wenenke inenke tigatunyo no ne chindege chichinke chia wororo ekere ke mane ke mangana ki ndege nene te ku waralia suneka kumnyoka endege lie kumnyoka for 2 kilometers yama ya okoraki ya tira accident mocha niwe gali ndege omonto yomo awakanwe nusu billion ejo egosieka gosen Kenya Airways pi diatote bya bantu baiteke mine. Mheshimiwa Mbati, I want to thank you na gotumete Nairobi mukagendoro mugaisransa igiro ya Kenya Rural egeti kena konyo ya egeti keri ekero tu isransa ne commission chairman otaji aka make sure egeti keri kya rural kyairani na igure naende bali bakugaga igento kangato tebinga inki kena naende kuireki na court nda tote baiga nkobe kande 25 million banje mbanja rural enkwagacha onyene ikina tunyokole kina and in this supplementary we'll make sure we have built that the sports field and the Kenya now don't try us. Even if you say in court we will win those cases in court, but don't try us. That field remains for sports and will build it. Iko. Gento kyo mwele wantuamintu. Monga anchire nkuwa nega. Mwere nolega iko mga kokoro kwa Henry Oyugi. Mga koyo aya komiti nyebere. Taratinde kwa. Esenge nje birere enene. Meti nyibone etatu. Endage togote wanga kia bana ba entuwa kwa na barabuga iga. Mochiche ndorebe saire nga nkoligia wiki egocha umugako yatugutu. Mo wancha boigo. Igendo kyo mwelyo. Muma yeto mwaka Raila Amolo Odinga. Tiga mwana mbatebi. Ibi ntombiro ororo eke maene. Omugaka Raila onye taliere kanga ntubu tiense. Ekero jensi ya sogete. Bakagenda mpaka bunge. Ekero baenda bunge abantu abange bagaitu bagakwa. Abantu abamba atete kwenda State House. Lakini nyasaye nale mbaika. O president ekarolense ya chi. E president ekarenge linga ki ago tigense asejeshi. Ekiara atagete bagambe n'abantu aba arolo slatigere jeshi agende. Lakini Raila akamotebega kugo tiga asaba na jeshi. Abana jeshi mnabakuire serikali iga ebagotemye constitution. Abajumba ababonsi abaseneta abagabana bonsi aralia
inka togo kuwana no ensiase togo kuwana abantu mbaro montegere mbaro manyinga yesegi ensebna Sudan mumaite Sudan tiga Southern Sudan yarenge full yarenge osekera South Sudan ekera abantu bali barusi bashiri ororo bagaswa bakuru ku Muslim brothers bakabwata bashiri bakabekechera keigo abanajeshi bakabwata Muslim brothers bakabekechera once bagakwerekera mpaka lero there is no peace in Sudan tiga Southern Sudan ya Sudan ya Khartoum tiga tuteba niga abantu aminto nabo turange Ruto pe lakini Ruto bugimo bwakongere Ruto otemirake ku make sure enseye esiabeire tegenda Sudan ya ukwana yaya na tigango bono I want to tell you tuarenge komochani tegerera lazima tubadeke maene tigango tevi inje tinganje tirutu lakini gose na ubanja ndaga count commander gose na ubanja ndaga lakini inchinga kinjiro chigo katabenga ki enough is what enough. The country is big than Ruto, than myself, than anybody else, but where Ruto has tried, the only thing we are cautioning the government is the killing and the abduction of innocent Kenyans. Please, that must stop. Lakini Ruto tigamba tebi lera abwate project kurukuraira he has made sure Raila nko buhare ekirokeyo ekero mwaro ekero Raila agende yu chomo ese kiama ekenenepi esi South Africa a deputy party leader ya and are making sure umrayo nyasaye kawanje lazima tobokoreki toborole ntoko motema lazima toboteme igo relax. Father, I want to thank you. Abantu wa minto tare 27 motienyo ODM ngotwarere ntekekuru ku grassroots elections chigokorekana as a polling station on the Wednesday oli mwanachama wa ODM ikiara ODM ngogambere I can assure you UDA lazima tonyemere ngonye miratole igo bali mole tayari babe mbrembega be prepared ntaete make sure ekiama UDM kurwaralia polling station abangina 10 abagaka 10 abasa 10 mosoke se polling station ya ino you elect those leaders to make sure na ndote waiga mwa egendo kia abogere niinde chonjo sana to decide ringa lazima Nyamira enyoro mu waziri aiga lazima tonyore at least umu PS korukesi ekiarantu bwatu mu waziri yo mukuru serikali ya rolio ya UDA ekanisa and the father no olegaiga ntoba ukwane kibuna kirekebe ekebiki arenge county ya itunekene nemono lakini esenge yama sabaino nyachieni nkubwali ta kubwa and I want to assure you
as long as inde governor o mwibi na achabu mwana ogo tingo mwabira gosubona mudato to sekena abayibiga onyore omu governor gosomo senator gosomo women rep gosomo MCA onjo kiroansi rikolchingondi etogosekana chirocho osesese yawe yaimukire konyango nyirage riori abereke bengi kogo tara guchari kwanyo agegukoga okonya konyo kiminyoki okugende sabari yawe sese ndi yonsi yabereke bengi yarengere tinganero stubesa ga busungu kurenya kitali ya level 5 and I wishing out my brother Onyonka nalingiga ndai demo denga ki my brother Onyonka I accept any criticism lakini tiga go paint enya gitali yeto kobe mbe senge nyinati ni abayibige baraba sani bawo batemiga mbago supply mbeo gaiga mbakane mbago supply chinyanya kitaiyo pa supply amacha taiyo mbakane father engite maiga nkanyori nyaktari iliye gusangeli million 47 estimate nyetatu ekene korongo muri muntu ngakinya nyaktari nere kurwali bantu mpaka Tanzania 47 million estimate nyetatu ngatebe nafu sinafu nkarusi umuntu lengoro omuntu muyote nyete nyaktari eli ago sangere 231 million 190 nara liba enkoira obokoro buras mabokoreki bwere obokoro buras mabokoreki bwere lero ruara ayo odeba malioka teyo ruara togende gali tokoiro store waliwo we will make sure how kwa waliwo father ntaitentikire gawo abantu payment acquire I'll give you some 10,000 barabiaba